салом ба кулли мухлисони барномаи дар шабакаҳои иҷтимоӣ. Фирдавси Хурсанд топ хабарҳои варзиширо бароятон мехонад. Рафтем. оғоз мекунем аз хабаре ки таи чанд вақти охир фазои маҷозии Тоҷикистону Доғистон, Русия, Чеченистон, Узбекистон ва чанд мамлакатҳои дигари ба мо наздикро фаро гирифтааст. Абдурозиқ ном писаре ки 2 сол пеш дар яке аз рӯстаҳои дурдасти кишвар бо сурудани сурудҳои сарояндагони тоҷик дар шабакаҳои иҷтимоӣ машҳур гардида буд, инак вирди забони зуртарин ва машҳуртарин размгарони ташкилоти размии UFC ва ҳоли ҳозир яке аз муҳокимашавандатарин мавзӯи фазои варзишӣ гардидааст. Ҳасбуллаҳ ё ба истилоҳ ҳасби ки 18 сола аз Доғистон моҳи январи соли ҷорӣ тавассути Инстаграм ба ҳамтоҳои худ он нафароне ки сину солашон аз 18 боло асту аммо бо нуқсонҳои биологӣ ё мушкилии афзоиш наёфтани қад доранд даъвати рақобат дар актагони варзишҳои омехта намуд ва аз онҳо даъват сохт ки бо дилхоҳ рақиб метавонад ба муҳориба барояд. чанде пеш ҳамтои ӯ аз Тоҷикистон Абдурозиқ даъвати ӯро қабул намуду барои рақобат ба Доғистон рафт. ин рақобатро ютуб-блогери машҳури қавқозӣ Асхаб Тамаев ки ҳоло шумораи обуначиҳои ютуб каналаш ба 1,5 миллион нафар баробар аст ташкил менамояд. чанде пеш навори ба истилоҳ трештоки Абдурозиқ ва Ҳасбуллаҳ расонаӣ шуд ва дар як шабонарӯз тамошобинони ин навор ба 7 миллион нафар расид. ҳоло акнун навори трештоки онҳо дар саҳифаҳои размгарони машҳури UFC ва Bellator чарх мезанад ва таваҷҷӯҳи фазои ин навъи варзишро ба худ ҷалб месозад. Пётр Ян, собиқ чемпиони UFC дар вазни ниҳоят сабук, навори мазкурро дар саҳифаи твиттераш ворид сохт ва чемпиони UFC дар ду вазн Генри Сехудоро ишора карда навишт ки ғолиби ҷуфти мазкур бо Сехудо рақобат мекунад. Генри Сехудо ҷавобан ба ӯ навиштааст ки Пётр ин одатан пастӣ аст, набояд маро ба зону зад вақте ман дар замин мемонам. посух додааст Сехудо дар сафҳаи твиттераш баян. Александр Емельяненко размгари машҳури Русия дар ин маврид андешаи дигар дорад. ӯ гуфтааст ки ман навори онҳоро дидам ва муносибати ман дар ин бора куллан муқобил аст. онҳо нуқсони саломатӣ доранд ва шояд ин рақобат барояшон хатаровар бошад. ба ман писанд нест ки онҳо ба ҳам бархӯрд намоянд. аз ҷониби дигар ин бачаҳо мисли мо одам ҳастанд. агар аз нигоҳи тиббӣ ин рақобат хатарзон набошад, пас чаро не беҳтарин бархӯрд хоҳад буд, гуфтааст Александр Емельяненко. тибқи маълумот онҳо бояд рӯзи 18 май ба майдони ҳарб мебаромаданд, аммо дар ин маврид ҳоло чизе маълум нест. Дилон Денис, шарики тамринии Конор Макгрегор ва қаҳрамони асосии ҷанги баъди рақобати Ҳабибу Конор ки феълан дар ташкилоти размии Bellator фаъолият мекунад, Ҳасбуллаҳро дар твиттераш расонае кард ва дар ин рақобат аз мухлисиаш ба Хазбик дарак дод. ӯ аксро ворид карда навиштааст ки Ҳасбуллаҳ намояндаи қавми нобудшавандаҳо аст. марди ҳақиқии Доғистон ба сифати дастгирӣ навиштааст Дилон Денис. Василий Вакуленко, репсарои машҳури Русия ки бо номи Баста маъруфият дорад, бобати бархӯрди Абдурозиқ ва Ҳасбик андешаи худро баён карда гуфтааст ки агар ман мебудам то ин ҷо намерафтам ва ҳатто бовар кунед онҳо ба майдон бароянд, ман ин ҷангро тамошо нахоҳам кард. одамон ба ҳар восита мехоҳанд обуначӣ ва тамошобин пайдо намоянд, аммо то ин дараҷа не, гуфтааст ӯ. раҳбари ассотсиатсияи варзишии одамони хур дар Русия Ульяна дирӯз дар нишасти матбуотӣ куллан рақобати онҳоро маҳкум намуд. ӯ изҳорот додааст ки ин танҳо рақобати намоишӣ нест, ба онҳо маблағи калони пулӣ медиҳанд чун одамон биханданд ва вақтхушӣ намоянд. ин ягон чизи ҷиддӣ надорад ва ин варзиш ҳам нест. аз нигоҳи ман ин кори дурусте нест. аз нигоҳи ман ин дар ҳоле дуруст хоҳад буд ки бархӯрди одамони хурд шомили бозиҳои паралимпӣ гардад. ба ин метавонад варзишҳои ҷудо, карате ва ба монанди ин бошад. одамон мефаҳманд ки ин ҷо кори ҷиддӣ аст, на ин ки кадом як шоу барои тамошобин ҷамъ кардан, гуфтааст Ульяна. вакили Думаи давлатии Федератсияи Русия Виталий Милонов дирӯза нишасти матбуотиаш аз ҳамин мавзӯъ оғоз шуд ва рақобати ин ду нафарро як нав айбе барои фазои варзишии кишвар донист. ӯ гуфтааст ки ин ду нафар қадашон ҳатто ба 1 метр баробар несту вазнашон ҳам камтар аз 20 килограмм аст ва ба ягон меъёрҳои варзишӣ ҷавобгӯ нестанд. инро ҳатто мардуми асри миёнагӣ маҳкум мекарданд. нафароне ки ин рақобатро ташкил мекунанд бояд ҷазо дода шавад, гуфтааст Виталий Милонов. хулас навори нишасти матбуотии Абдурозиқ ва Ҳасбик дар 4 рӯз беш аз 9.5 миллион тамошобин пайдо кард ки беҳтарин рақобати UFC миёни Конор Макгрегор ва Ҳабиб Нурмагомедов дар анқариб 3 сол ба 8.8 миллион тамошобин мерасад. ин маънои онро дорад ки таваҷҷӯҳ ба рақобати Абдурозиқ ва
ҳасбуллаҳ аз рақобати Конору Ҳабиб дида зиёдтар аст. ман куллан тарафдори ин рақобат нестам, вале бачаҳо бо ташкили ин шоу аз 80% ситораҳои ҷаҳон дида маъруфияти бештарро пайдо карданд. бигзор ин ҳамчун шоу хотима ёбад ва то ҷанг нарасад. Лионел Месси дар охирин бозии дастаи Барселона ба майдон намебарояд. اونجا حدس میزنند که این آخرین بازی مسی در حیات بارسلونا بود و دیگر او با این فوتبال که برای کاتالانی ها مقدس هنرنمایی نمیکند. هر کس بازی بارسلونا را با سلتا دید، اون نفر شاهد آخرین بازی های زیبای مسی در بارسلونا شد. هر کس ندید دیگر او را در اینجا نمیبیند. این البته نوشته رسانه‌های خبری است. گفته می شود که مسی با اجازه رونالد کومان به هیئت مقابل ایبار وارد نگردید و سببش این پیش از بازی‌های جام آمریکا به استراحت رفتن او می باشد. مسی از رهبریت باشگاه خواسته است که مهلت آغاز بازی‌های جام آمریکا نزدیک است و او را برای خوب آماده شدن به این بازی اجازه استراحت بدهند. جام آمریکا قرار است 13 یونی همین سال آغاز شود و مسی همچون کاپیتان منتخب آرژانتین در این مسابقه اشتراک خواهد کرد. بارسلونا علاقه شانس چمپیونی در لالیگا را از دست داده است و شرطنامه فعلی مسی 30 یونی همین سال خاتمه می‌یابد. مخلصان بارسلونا در عرصه تبادلات بزرگ ترانسفری قرار دارند و امکان است که بهترین بازیگر تاریخ باشگاه فوتبال را از دست بدهند. همین تابستان یا بارسلونا مسی را با 50% مخلصانش از دست می‌دهد یا مسی از صاحب شدن پول‌های کلان محروم می‌گردد. اخیراً گارت بیل با تقدیرش تن داد و اندیشه جنبست کاریرش را کرد. با مردن استعداد فوتبالی بیل کی گناهکار است؟ زیدان، رئال، خودش، گلف. خلاص گزینه‌ها در این باره زیاد است، اما نهایتاً با اطلاع رسانه‌های بریتانی گارت بیل به خلاصه آمده است که بعد انجام بازی‌های یورو 2020 او به هیئت رئال برمیگردد و تا انجام شرطنامه‌اش در رئال بازی میکند و همینطور فعالیت فوتبالیش را خاتمه میبخشد. حال حاضر تمام هوش یاد گارت بیل با یورو 2020 بند است که او آنجا همچون کاپیتان شرف منتخب ویلز را حمایت میکند. بعد برگشتش از رئال با تاتنهام به صفت اجاره، مورینیو گفته بود که من بیل حقیقی را به همگان نشان میدهم و معلوم گشت که بیل حقیقی همان است که در رئال بود. بیل را به دسته بردن در کار که آنجا بازی گلف نباشد، مثلا با وسیلات فرخور. ایدن هازارد در بازی آخرین و مهم دسته رئال مقابل ویلیارئال بازی نمیکند. این در حال است که رئال با یک خال کم از دسته اتلتیکو آخرین رقابتش را سپری میکند و در صورت باخت اتلتیکو از والادولید و پیروزی و یا مساوی رئال با ویلیارئال، دسته شاهانه همچون صدرنشین جدول از چمپیونی نوبتیش در لالیگا استقبال میگیرد. زینedین زیدان در نشست مطبوعاتیش در این باره خبر داد و گفت که چی ناکامی هازارد را دنبالگیر است. او دیروز به خود مانع نبود و ما توکل نکردیم که او را در حیات جای بدهیم. او دیروز در تمرین‌های پیش از بازی اشتراک نداشت و سببش این است که او خود را سلامت حس نمی‌کند. فردا او بازی نخواهد کرد. گفته از زینedین زیدان. نفر در جای شهر نوشته است که بدترین بازی‌های رئال در وقت هازارد بودن سپری می‌شود. خدا را شکر که او این نوبت نیست. همین خیلی نوشته است یک نفر. با همین تمام تا دیدار خیر.